NDC National Women Organizer Dr. Louisa Hanabisi or the NDC delegates name. So baby bia who so be unity wo ho pray mrashebeja akonya no osre wo maso monto emasabano on Adom Kasee etwaso NDC amanyoko no ebekọ abatoso akoyi wo mu a ebesi akan aprem mrashebeja mdipre ene frank tufo dibre ewa amanyoko ni mu kotoni ma bosome de toso dumiensa afempinu ne aduonu miensa mu esenti wokọ atoye mantemu a enipa aduonu enkono ena aprem mrashebeja mdipre wo abato mpeso adunan eso na emu nan ena ye ma Dr. Louisa Hanabisi eye Adom frefo ewo NDC amanyoko no emu okyeremu se ema enhyeda mfom mo enhya amanyosemu esenti se man nan ena atwe wo mutidi a ene obetoto asere to ahene ne esi ahene fo se adabroma onto aba emfama bo mo se beyi a ema nso ebetimi ade wadwenkyere aba amanyosemu odi sansem wetu je wabra Dr. Joanna Jan Kuju epa ne nto abo ehuntuma ewo mantem no emu yemma dodo no a won afa krata se ompese wo muntina NDC anam wo mpesua ahoro so no baako ena onchine campaign ena oton safre region ena national tie meta na chi no ba no de na nisuade hunu ebrey so gina platform so bi ehu meeting na nisuade hunu me hu se apa se me 20 women in parliament female and momo parliament no aye honorable Comfordoyo ne lady woman. Mumiamba oba chance. Let's give a woman a chance. And wechi ena ma Joanna Jan Kuju ya wopre emrashebedwam dibre ewa Memphis Central abaton pesua so ene Adom Kasee etwetwe enkomo nsemse ene wode etudwa ma wo wasa agreement sa na medum koso ni mpuntu edeba na enoma enyaye ti ebe support farmers ebe support yakuafo na ebe support schools aye basani ya yenne yampanyim for ya lobby with big men and big women and the investors around the world to come and support especially our road and other things. Also looking to seek for school scholarship and other things. Yeguso aye NDC amanyoko no emo kana finance minister na fe 2024 so na ndira kwan NDC ema ne tumi na wo bepre mampani de bia na ma wo mo ye Dr. Kwabnado 4 na wose NDC won mo ahweni ye na wo ma nkabo mo anya adwumadea 2024 na be yedin Adom Kasee etwaso Kanis wafo anu osho mensi kasem so ya wo hwe animu kwan se afimpinu ene edunu nan obegina magana fo ato no so abasebe ya obe mampanyini Dr. Kwabnado 4 ekohia NDC asu ahenefo bi a wonom ewo Asutifi North ene Asutifi South ewo Kenya se ewo abra wo bontoa ewo hafomantem mu no ene wo kire mu se samanyoko ni pew se wonom mpew kotoni abosome de tosudu miensa afimpinu ene edunu miensa mu amanyoko ni ebeye wonom primary awie no empapemu ebeba amanyoko achitaifo a wonom enkrofo enim kunim entem senti enwu behia se mpanyifo a wonom eda amanyoko na no ede enhyehyeye gu akwan mu se de ebeye a afimpinu ene edunu nan mu no enema bi eka ho enam so ma wonom edi ntwo ewa afimpinu ene edunu mu no ebi ensibiem ono de nadwene mu no Why am I queen? And yet, number 3. Ayazu. Ayaza. And only here number 18 after 13. Sunday, piano. If we are a second Kaboom, the National Party. Ayati or dog. And the Jet Kaboom. Now, to me, call a cock. Ayati elephant. And it's peaceful. They are powerful.